Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu, lakini pia maombi yanaonyesha nafasi ya mtu na nafasi ya Mungu. Kwa nini nasema nafasi ya mtu? Kwa sababu mtu aliumbwa, mtu anamilikiwa. Kwa hiyo mtu anakaa kwenye nafasi ya kumtegemea aliyemuumba, kama vile tunavyoona watoto wanavyowategemea wazazi. Haiwezekani mtoto hata siku moja katika utoto wake ule akaanza kuonyesha kwamba mimi naweza kukua bila wewe. Kwa hiyo mwanadamu anaonyesha kwamba hawezi kuishi bila Mungu. Biblia inasema sisi ndani ya Mungu au ndani ya Kristo tunaishi, tunaenda na tunakuwa na uzima wetu. Nje yake ina maana hatuna uzima, we don't have life. Inakuwa ni watu wanaotembea bila uhai. Ndio maana Paulo akasema zamani hizo tulipokuwa wafu, yani kabla hatujamjua Mungu, kabla hatujampokea Kristo. Kwa sisi wa Kristo, sisi tunaomjua Mungu, ndani ya Kristo ndio tunaenda. We cannot live without God. Pamoja na uwezo uliopewa na Mungu, pamoja na vipawa ulivyopewa na Mungu, pamoja na watu ambao uko nao, pamoja na vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya, bado unamhitaji Mungu 100%, kwa sababu yeye ndiyo chanzo cha yote, au mambo yoyote ambayo unaweza ukawa unahitaji au yanakuzunguka. Muda kama huu unaturudisha, inatukumbusha na inatupeleka pamoja kumwambia Mungu kwamba wewe ndio kila kitu kwangu, wewe ndio Mungu wangu, bila wewe mimi siwezi.